Hello guys, good morning. Tengah pernah sebahagian pi baru saya akan ke vlog ko jangan ke bementa kasngi. Dia menta kasngi pede ngamur ban lecha te siapa mau kan nama bangidan photoshoot jam kawai ke film kasih kabla ai keteng kun kelam kepa. Dia akan ke film la ak da manga ipahe abadi Urmila. Dia ngatharai gitu bikin sadan bersyati dengan sa pen EAP anda ngapa siapa mau kan. Dia akan kasngi iban make up yang ide Emmy. Dia komba pi baru video tanat babai Emmy dan haka vlog jangan tem tak kasiru ngan sapen ya ka sap ka pau ka jang Emmy iba nama di makeup artist semua in sapen makeup yang ispet dia ngan sapen EP and la pabe mau kar nama menta la khandai beje dia ngahabet no ngahabet syau so ya Emmy dia ngan da ka scooty ma dia da ka daw ngan sapen EP anda la poi siapa mau kar dia ngakemen bakan ka video kan lang ka internet EP kinang pet Patru andalami ikan ke film kon kelam kepa dengan pan kacang kesan napi bapeliwan ban pet ikan ke film andalapan I hapo ke sinema. Temen tak kelam paslam show ngan no ngan sekinu pet andalapoi siapa makan. A few moments later. Temen tangi lah ya poi hani dan aktor jog ni bat kun kelam kepa. Dia ni Emmy dan tengah dan lepas ini terajang ikut kam kepa, semua ada terajang ikut kam kepa. Dia minta ni ikut na. Ni saya kan mana benda ikut kam kepa tu. Dia ingin dia make up nak minta, malah jan sedang ke shoot. Seperti pasti beda adab mah. Bahade tengah bagi ada. Ni ngajak kami nyerap nang susu ya beler bicara kat. Kaya kejuruan sekarang lah dap sistem dulu. Karsauterik. Nginya celebrate karsauterik. Ndak kepentak kejuruan. Yang kedua yang hagawa hapini. Oh, hapini yang kedua. Haga karsauterik. Karsauterik. Sama kat samsa. Karsauterik mempelajari kejuruan trong film ini. Jangi lapai 10 million. Mungkin orang gawar kelak pet kan. Ya sistem ada seperti dong gawar. Jadi Sembilan na, berseperti lagi. Kamu dekat nanti ya Syiril Syokwa. Sembilan na berseperti lagi. Kita sembilan lagi berseperti. Ini di kontrak jeung Syiril. di kontrak ceritanya. Tak pelajar sih mak Syiril. Ani dah lah siap naik kata tem ini. Nggak kami sudah sama. Kini dikitiar jeung Ipet. Tuh, kitiar jeung Ipet. Perang sudah. Dengar saya mak ini entah soal. Semut rumah. Ngedon iya aktor roh ni sah mau prem. Akni ini ke second kini. Pinggir mah. Ini kikon ki persa dia dah senang paham. Persa. Kikon ki persa senang paham. Kini tu mah. Persa. Sama kini ya dah. Mah. Baik. Lalu mana yang ini ya? Terus kon kan kepa. Cek pa, kepa saya. Dan saya main. Dan hidup dah. Kita ni kum tim kon kepa. Ile ya dah final poster trong film kon kepa. Tinggal long ready. Dah direct dari. Section. Sekian. Section mah. Section. Dia mentang lah dan bad ni Urmila ni dia komba few comments mah aku tukar video pe lah naik komba few comments aku tukar video bang ya syurut mah dari kami syurut Iya ya ba nang Dan dah kata jing mah kacing isi sidang. iya datang kaji comments bakla jang pisya tabang yang semua ira nama bangi kamdil kamtama Isiri ikan ira yang aman ni dan mang ya tiar lang ya kajing tia ai mah Tabaki sulang nak ba kapal balik video ngam ini relay video ngarole video tengilong la kajang mah apsa pi dia setiap nak ba ngim nyadar kum kata mah yang am mau pahe gini bang A few moments later. dia minta ngila adab make up boy Atkan dari Emmy lah tangan ini aja saya Emmy ini dan ini aktris Kongbi beli yang Kongbi video macam Afri Kongbi yes. hmm Ambil yang tip angan lap no.
bi. Imideng pa film di syar ng pahe mo. Syara Di ya. syar. Midang iyo? Di syar dong. Di syar what yung pahe ana. Bon to bon bet. Syar. Midang itu midang. Ngarang syar nang kombi pa may on na. Kaday mata menta pa day Urmila in makeup na si Urmila na mabagi happy photo shoot. Ma, Dayan. Menta pa day dan bet ni kini kena. Dia bat actress kini. Kini kita ada interview atau ada Mr. Preki. Ani minda sabar. All the best. Ma. Thank you. Ni kini rang ba ni dan. Pinang syok siya niya. Di syok ka siya. Ani siya ba ma? Tim tawan ring biang Urmila na Mario yung comments biang siya bambring bahari Urmila. Ma. Ni ring ba? Menta ni ring bi hado kumut na. Tela babrio Urmila menta. Ale babrio. Lero ibi pamadispar. Mamarap pang sigkay baur. Aktor singi deh, langsung kabet, woi. Ini bahan jin. Saya kata jing bawa itu pas ni pet perlang, lang bahan jin na, lang kum aktris na. Aktris kau nak sar. Dah nak apa pita? Dah. Saya mentang ini idap, mentang ini shoot. Poster nak? Hah? Ujuan. Ini shan poster na stay. Make up ya ini. Ini dah flash ni Urmi. Ini lah dah ni actress ni. Dia berspon di kerja. Being a classy woman. Bukan ini kan ni. Ini syuksa lah. Syuksa. Makanya film syuksa. Riksa. Jadi benih riksa. Ini mencuri lah. Yang tip top. One Urmi yang tu. Ini siapa? Yang tadi. Asal mana macam ni sih? Video tadi. Video. Kamu dah fit ngau nak hari yang jom fit cari. So komen nama ba lah yo mention poster minta kasih mah ni bang ada show di film ada band dia minta masa astang ke poster dan nanti pada Music video. Oh music video lah. Music video. Bahaya pada fit ngau guna. Segmen. Baru bila ada sasa tangka. Syamdul bagi Roy. Kata. Ni Urmi pada. Ya, rasa kembali mak bakal jadi kedua kun kenapa dia mentah. Mga maru itu yang sasa dan debing kamu debing mak. Tapi pada mau. Oh, tak ada. Pia biang kami kabarwa. Itu. Kedua kali Emi lah biar baik. Kam dada am kedua. Ada kali Tapi- direction megam. Tak ada muda-muda mah. Buka apa call me artist. Wah. Di ini. Setiai. Pernah ring. Sampai ya caption jom ni. Sharing. Baik sudah sudah. Hakamit pas ngoken ja Kendit nga siyam yapi Kung kiklor bayay pernay Pik du bruhalak sangti Dia mantap pada ngilai adaptation poster tentang tap pada ngilai pilih nak sejeng. Tinggal macam bam alumri saya maulai dan seperti pijak bam alumri maulai bam ha. Dia make ikat pada sungin te pedang sender. Style lah. Di style lah. Dia mantap pada ngilai adap nang ni. In haben ya lik no. Who are me alik? Emi? Ang si Urmi. Hanya Buat jimpa. nilai adaptation dah. Nyalik no. Nyalik no. Dia dalam ambil kan dikakun kelam kepat. Dia pancing kerjaan napi. Bapin sawan one page mau kan dikak film apa kisah nama. Kibangin sepenuh. Try minta usnam sah. Oh, ini makul kan kami sering next time sama. Kau jom kami barang ini ha. Bapa mentang nilai saya mau lari bambu mah. Mampan sudah. Nak kadang kalau orang bamja. Mentang nilai nya saya pas ni kami ya. Nilai saya.
Ni alin si yeng ni. Kau ni. Ha? Mana? Hai sini lah bab dukai ban handsome. Ông đi sơn là bộ security phi bây giờ nào? Tập được nông riết. Oh ini yang riat. Habu itu dah orang ding tu ya sentuh yang kompetisian. Tuh. Dia kisah kumno man kaji ruai syekar ang kantap hisna. Kacing ruak sikar angkan sadap sisnam Kenal. hak kasau terek Mantap punai ah. mentau benai ha. Dia kada kena beli. Kala po ya do 10 million view. Blai shibo ni pi baro ki baju kersan yang amo. Dikling limba je kersan jo pi ngila yoru ka best music award. Kamut. Basa mo. Kamu kinonggawa ng Kerala siro kelapit do ketiga. Ya. Masa. Million view lah. Apa saya bersyukur. Kalau kamu ke practical test jangan tes ni. Pilih sini ni. Dia orangnya. Ini kan Jepang kata syekar ang. Sekarang. Nomor ba? You should hagawa kalau should siya. Asyik ha. Dia mantap dia, kantap sistem 10 million views sisnam. dia. Dia kedua bab kira kan. Baik kedua. Yang saya kendua nama baik ke film kenyiru kin sa pelat haka kat Patrick usap temba. Wow. Kat Saturday di Kajing Rai. Te ita haka Kajing Rai ken. Te haka kat Patrick pada kin pelat ya ke film jadi pirang ni pet ken. Dai nasa. Sama, Ken Patrick. ini publik TV yang ipira. Kat Patrick kedua kira buat tidak sebenarnya postar jong. Pasta jaga film. Ibrahim. Ha. Kali kasi nang kong betul dia Ibrahim postar video. Kadai. Nang kong juga kita lain. Kadai. Pengin penyang. Ha. Kalau kita kadai long siya bentawan pandit sana. Kata he. Dia ini way pat. Mega artist ni. Feel na pasan tas ng test. Pas. Nakasispa kayo. Betul baru berdek mau Sepet postar. ken, sepet mo kata. Pada postar, Ni ha? ngim la ban ai review mengihap ai pernah kemana. Kadai sa. Nomor ba? Kat Patrick. Kecuali ini kantap sistem kasi kan. Sekarang. Dia kadai kali ke kubur bakman ba. Naglajangi pagba at personality pagba patulong siya kalong ni pedespa sa kasing liksut Kadai. siya gawa kam tayo bangilik law. Oh, kadai. Kaya kajilit ni siya gawa kalong bangilra acting jami. Kadai. Kenapa gina gawa ki ogat tino yung ganewa. Kadai, kadai. Kaya ka hit to ro. Long gangi balik yang kayo long ban pedespa ya acting jami kasi. Nang ba kibreo ba na wen pagino. Dere bang ang show handa gilik ban pedespa. Ilawan na mga days. Naman kiba nagawar kin hila di oh kan ka jaka jori ni tipay ken. Naman nila buwas sa kecil ro kisna. Kadai, kadai sa. Yang ni kan baki wino gawa ro kinsa i ka jela jami kinuan langkai. Kadai, kadai sa. Ibana ay gini ki hawat wat ken. Kadai. Ini sekarang belum dibuat kuat mengia promote macam yang. Desa kau yang bakat sauteri kendak sisi. Islam. Tapi dia kejual yung pelat. Jaka film kini. Tapi kan bersurat apa bahagian sistem pelat sekejing baik ini. Dan bak bak film kini kan head kum kasyat karang sa. Baik. Haka cikar ang kot terus nongra. Haka kini kot terus na. Pling. Macam senang. Marjan senang baik. Mana ita? Di One Dream. One Repro. Pengro. Si aktor personal dupi sini tu badu. Bado golden badi pirada. Kikiru dengan tulisan oh kan orang aku bring dekat besar selebriti mah. Kamot kadai ka nong to my constituency. Om dah. Sa betang di selebriti ha badu buat mangaru orang. Sana, Daima? Ya. Dainam. Buat ngaruh so tresno nama halus. Kadai. Public batch team mo ngaliwat iki artis, liwat iki direktor. Terus ba lagi. Okay. Kublay sibun sa. Bok ba pidang kiw hana kam kapten iki. Yan kaya. Kajura si karang kahit ni kamba piniro. Kanyiru kan sahir ben. Kini- Mga hiban sa siya ni ko na maga ka jurai kini kan pelai ka sautri ka santarik pa kadai ka Independence Day ngin ya lipi kadek tengin ya shot sendan kan. Ini sebab Sebang tiki bakwa shot reels jang jurai kini ru kin sayo bisa siya jating ka iba bon views te haka ka sautri ru kin pelai ya ka jingrai jurai kini te kiba kloi ban comments kan yo ru ka so bisa ka siya jating ka. Dia kadang-kadang jingkran juga baca bisa, balik raja kuasa production, raja film kini yang tingkai, yang aku beli isa belak kod yang ini mah, hak film production jang ini. mentah betul pa. Mentas next film tu, belak kod yang apa berkata kadang film pun film pa, kun film pa, hang ni mentang Iwan Banshandor yang poster jaga kun film pa, next tu bentuk ni nang Continue mah, nang continue mah. Juki film dia pilih kena continue tu mangimpat penting. Kadang. Kidan sa kumbalay sa talik kiti. Iba pila. Bangang la pengkre. Nam ta jongpi. Dia diskem bapi dang ini ne akam. Dia nakleng jonga mo ngide gi ngiru ngide gi belahi nomor banyak akam hi tingit skam baca baga di kesan sertifikat ba. Dia ngidang la men termin kursi. Ba. Nang ni sakamat
Ipin kaya tu saya kasih selong honeymoon. Selong honeymoon. Oh. Selong honeymoon raja senam. Mana benda raja, mana benda senam sampai. Stay tune masa. Tak kata. Tak kata hin kita pun sekian baik kata direct. Kasau tarik sah. Sia jating ka kasau tarik. Kata direct habiju Anjali pada jawa haju pon ni. Persang ni. Persang berpikir ulang haju ulang bengindra kan ya. Kade. Haju pon tinggi bilang haju wairo. Oh, tu. Tapi saya ngitingi bahasa Selong ini habiju. Model dia. Nagalayan. Kita bahasa hajat dia kita jadi haju wairo. Panaliar tu. Penalian. Oh, panaliar. Kau boleh sibun. Boleh sibun sa. Kau boleh. Ya nak. Dia mentang ilai dap Sean Poster ngin haban yali no shalaying. Dia subha wajib kerman kemarin nama apa. Isu ama tak kadang ilai kenang kan ke video ru nak komentar gitu ke beri ke komen sebab orang ba. Oh ya anyway yang lamtan. Dan tak kepada. Dan dah komentar kan dia. Dia ngin yali no shalaying. Bye bye. Bisa kenduk pada. Lepas saya berikut juga vlog juga share lin mentang iwan Sandro poster juga film kontrang pa di gilek ila dep kamu tengin nak jong-jong yang bye siri. Bye bye.